Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi antal maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbata wa ma'rifatah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qablik la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qablik la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qablik la ilaha illallah. Wa itu taqarruban illallah la ilaha 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 illallah la
Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul hakim alaiha naya wa alaiha namut wa alaiha nub'as insyaallah ta'ala minal aminin walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa kulli sahabati wa barik ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi'u ni'mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa 'azimi sultan. Allahumma ghafir li wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghafir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana ya Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بابنا تبارك حفظنا ياسين صفونك ها يا عين صاد حمايتنا فسيفيكهم ها ميم عين شين قف. اللهم دمر أداك الدين. اللهم ثبت سملهم. اللهم انزل ربا في قلوبهم وفارق جمعهم وفارق جمعهم وفارق جمعهم واجعلهم في نورهم وانزل الملائكة مقربين وانزل الملائكة مقربين وانزل الملائكة مقربين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين اكفي شر الظالمين اكفي شر الظالمين يا من خايفين نجنا ممن نخاف لا إله لا إله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بقدرة الله بإرادة الله بأول الله بمعجزات الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم Wakiat abdi sadayana nandangan asapanjen ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Muakiat abdi salayana nandangan sifat godop anjeun ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Muakiat abdi salayana nandangan murka anjeun ya Allah. Ku sifat tulas asih Rahman Rahim anjeun. Hapunten dosa-dosa wargi-wargi abdi sadayana. Hapunten dosa-dosa muslimin muslimat mukminin mukminat ya Allah. Ya Allah. Hapunten dosa-dosa para alim, para ulama ya Allah. Ya Allah, punten dosa-dosa para umara ya Allah. Para pemimpin-pemimpin di negeri ya Allah. Saumpamina aya tindak tanduk laku lampah anu secara terang-terangan ngelanggar kana aturan anjeun ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hapunten dosa-dosa abdi sadayana ya Allah. Anu kempel di patempatan sekeser sewasiwi gunung aku galunggung dia ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Saumpami aya dosa abdi anu diajak, dosa abdi anu teu diajak, dosa anu karaos teu karaos, anu secara terang-terangan dirempak sareng dilanggar ku abdi ya Allah. Abdi yakin kana lautan pangapunten anjeun ya Allah, maka hapuntenlah dosa-dosa abdi sadayana. Tebihkeun abdi tina kekafiran, kesyirikan, kemusyrikan, sinarang kesesatan. Ya Allah, Rahman Rahim anjeun lungsurkeun hidayah sareng taufik ka abdi sadayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qadil hajat wa yafi'al bariyat wa min ibadat wa min syarril amrad. Allahumma yarfa'al darajat wa min arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدينا amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu acan urang bubar dina ieu patempatan simkuring sejeng haturkeun rebu nuhun lak saketika bingahan kalayan sugrening pamrih simkuring sejanada kaikhlasan Belusus para sepuh pini sepuh atau kapal kesepuhan Abah Hendra wilujeng sumping miwah reng-rengan sareng jajaranana hapunten anu kasuhun simkuring pilih kirang adab mayunan dina ieu acara pangarsa Abah engke kusalira dihimbaukeun kanggo acara anu kadua. Ayeuna simkuring ahimbau belusus diri simkuring umumna para iwan akhwat rongkat jagat galunggung di bawah atikan binaan simkuring pepejeh detik ieu menit ieu poe ieu bulan ieu tahun ieu urang iklar urang silih lulubaran jeung dulur-dulur urang sadayana bisi aya gibah bisi aya dosa perdosaan urang nu teu dihaja
kadulur urang sadayana mugia ikhlas tur lillah silih lubarkeun murni tina ati sanubari pikeun mapang bulan suci Ramadan mugia aya dina pangampunan Allah Subhanahu wa taala pamuga pamugi ku tepungna patarema dampal panangan adekna dada sing mugi jadi rukun sah islahna urang silih lubaran tina dosa perdosaan disangsian ku bumi kulangi jeung pangeusina beh dituna Allah Subhanahu wa taala bakal ningalikeun kana islahna urang dina ieu poe. Simkuring tanpa ngirangan rasa hormat diputuhan disepuhan nyuhungkeun ka para bini sepuh supados lungsur dina panggung urang musyafahah silih lubarkeun daripada dosa perdosaan urang sadayana. Moga mugi syariatna urang parantos patarema tangan silih lubarkeun mugi pintu maaf Allah terbuka kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga lalusur anu langkung di payunan Gusti Allah sing janten husul sadaya mugi Kanjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten husul sadaya mugi Kanjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten husul sadaya mugi Kanjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten husul sadaya mugi Kanjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten husul sadaya mugi Kanjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten husul sadaya mugi Kanjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten husul sadaya mugi Kanjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten husul sadaya mugi Kanjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten husul sadaya